Okay. That's where you need to have it where you put him on one Yeah. and leave him on two if you want to. Listen to the music. Yeah. You just turn him down. You have to put him back up again. Okay. You just have to do a bit of work Yeah. in regards to the volume. Okay. Because if he can listen to the music or prayer or whatever he plays, Yeah. if he starts talking or yelling at somebody, Yeah. across the air. So it's better. Now he's on live. So I want to put him. O fanno le a plava cosa. Preparare. I kai sai pe ia. Ia sai pe o tantare al pe ia. Io sai pe. I kai. I kai. Sai pe ia. Yahweh, teu tani he ma
Whanau atu mahalo pureiku. Malo ito taga magkakapani pe ko mamay ay frafik kafkani ka pa ofisa to kita social aftani me un mesi ko ya ay lo au pe american pela pe mo me bifoki ay kawenga o kafkani pe to pe ki ke pa ofisa ke ne hanga o kamata mai ay mapol kalama ki kafik ko ni ka ki mo ha kata tapol kalama kata po ka ki mamfang po pe ka merusia ki mo eki pe kata po ki mamfang tapos kau Steven Teo pa afes kau pe ke kau ta fanau mo ta fanau ba nga ke tau ni o lo do nga live at po tapol kalama ko ni ki tekla mi mai ki ai ka pa ke me se fanau mai pe me no silo tonga Australia po ka fu pe fo ki America i website ko ya Sound of Macapa website ko ya pe click link ko ya pe la le me mai ke ta por kalama ko ni ka e ta mini ko tu wa tu professor ke ta mai ke ta kamata ta topik ki tu ka ka venga ke ya ko ni Mahalo apito pureiku. Pea o kou kore ke ufa malu atu he tala malu e whanua lo tū pea moi ako ka ata ke hoko atu a eta polo kalama pea o kou whaapa atu ke ngāhi haa kotoa pe o kou mea mai kau tahi whanua pea pehege e whare a matapure kau takilotu nge ko e whakatapu ku o awao e pureiku kai ke ko e hoko atu pene a e mātātālanga pea koe ka venga koe ni ko tuku mai ki tau tolu e whawhini ke whai e ai ha ma tātālanga koe alu ke toe longoa ange mo veu ange whanua pea moeanga e tuu ai tau ataina o e rea tau ataina e tohi ai a koe pui tua mai ko e tau ataina o e whakakaukau. Pe ko e ngai whehui nai o mai pe ko e hae lau ke ai tau konistu tone pe moe lao ki he whakakaukau e tau ataina. Pe ko te whenga pe o kure rei taha e pureiku ke hulu atu pe he ku o tau alu tau tōrea me he kuonga na e tau pehepe na e ki whaingofua ange ke tau mahino i pia whaingofua ange ke tau wheao pia mo e whakaukau e tau ataina ke lea, tau ataina ke tohi, pia ko e pui tua o e tau ataina ke rea mo e tau ataina ke tohi, ko e tau ataina ai tau whakaukau ke ne whakahoko ai ongo mea e ua ko ia. Pea i he tau konistu tone i he konga ulua ki, me i he kupu loaki ke kupu ua hiwa ei, ko e tala noa ia ke ngahi to tonu, pea mo ngahi tau ataina, pea o kukau ai tau ataina ko ini. Pea ko ngahi tau ataina mo ngahi to tonu ia o ku mei kamata mau aki pe
ai ngahi konistutone mo ngahi lao tatau pe koe pure anga whakatui constitutional monarchy pe koe pure anga whakare papirika ai koe oku tuu o kehe pe whianga hangai pe a moe pure anga whakatui pe a ki mua koe ke hoko atu ka kou whamlanatu atu oku mau whenga mau pembe he lo au ai motu ani pe heke professor no futua kau ka ma foka pure iku mo ki nau tolu ke whakamahi no i mau pe o kui kai ke aha pure anga whakatemo kālati ka koe pure anga whakare papirika mo pure anga whakatui pe a kui ai rewa ai ngāhi nau e temo kālati o whakatou ngāwe aki e whaunga pure e ua koe ni tuku ke ai ngāhi whaunga pure ke heia ka koe ongo pure te whito in ko o kau whelaanga mo tau whea mo ia. Tau lahi me whuke tau taha noa, koe temo kalati, koe whaunga pure, koe kia whaunga pure ia, koe whaunga pure whaka temo kalati, koe whaunga pure, koe whakatui, pia mo whakare papirika. Ai koe puranga whakatui ko Piritania mo ki tau tolu, puranga whakatui kau kia Australiani, kau kia Nusila, kau kia Kanata, mo i ngāhi kolonia o kuna uhe malu o Piritania, pe kau mo ki tau tolu ki ai pureanga whakatu. Ko pureanga whakare paprika ko Amerika, ko Faranese, ko Siamane, ko Whefua, ai ko o kunaua ngai lahiange whakate mo kālati. Pa koe rewa ngai pureanga ore paprika ia kunau whakakom news, mo haa ndo toi whakahingo he ngoa. Pe koutu mahau inga au pito ia ke whakamahino ai fo i tuu ko ia e pureiku i he ka tau omiko tala noa i he totonu mo e tau ataina. Koe mafu te fua ia koe o e ngahi kupu e konga uruake e tau konistu tone o kunofo ia he tau ataina pea mo e totonu. Pea hange koe kulawe ane nai na e maa ange, pe na e whaingo fua ange ai te kai ke hūmai a mitia whakasosiare mo e teknolosia e ahoni, ai tau tala noa i he totonu mo e tau ataina. Whamanatu atu koe totonu ke rea, mo e totonu ke tohi, koe tau ataina ke rea, koe tau ataina ke tohi, o ku tupunga maia me he whakakaukau ai tangata. Pe koe tala noa ia koe a tau whahau, koe ngahi konga mahu inga ia, nane hanga, e tau whahau o tō i he konistu tone, o kui kai ko hamea ena e toki hau hataha e ahoni, pe ko ane afi, pe ko e tau e tolu noa o mai ke whonua i kai. Ko e tau whahawa ke pe konistu tone taha walu fitu ni mā, na e au whangatuko e tau whahau o kutala noa i ke ngā i to tonu, pia mo e ngāhi tau ataina koe ni. Ai e teu whenga nai ke utoi hulu at kana e maa mo whaingo fuange i aho koe. Ia umai ke fitungo fulu, valungo fulu nei kei. Ia i peho no ngahi paroparema i he tau ngāwe aki. Ia kana e matango fuange he koe fo i newspaper pe e tolu ki mui mai i he tau hau me fitungo fulu ke valungo fulu i tonga te kai kia mitia whasosiare me whainga teknolosia aho ni. Koe taimi pe o tonga, koe kere a pe a moe kalonikari, te fito ke a ai kalonikari. Pe a iare moe newspaper e katolika, koe tau mua lelei, koe tohi whanongonongo a we siriana, koe ngahi nusi pepa ia, na nauhanga o mai ai fo i whariki, pe koe fo i whaunga, pe koe whala ka te kautolu, ke tau whakahoko ai e tau tohi. E hanga rewa he ere tio mo te kai ke hao e TV, o mai pia mo e fo i paenga, pe koe whala ke tau lava o lea mai ai. Aia koe whahinga medium pe koe mitia ia na e lava koe ke tau omi ai a e tau rea mo e tau tohi, me he e tau whakakaukau. Pe Profesa koe mea ia na ke lamea, na nonga e tau lere mai i e taimi koe.
hangange ka po pe he ko si ange ai ngai media pe fika ngatai ko ngai media pe fo me on pe he pure anga pe ulawa te ai a hono fakalele hangai u le o fai he le dio ai pure anga e umana ta time ko ai ki le na fai na hi o no ha mo ye ki na to ai na ile e free city he time ko Io koe mea moni au pitoia pureku ku ke hanga tānaki mai a si i aho ko ia pea tatau pe mo mamani i e whanua ko toa pe ko kuhinga si he kono whawhironaki mai ke aho ni ko tala noa kehe au pitoia pea na iai rewa ai ngahi whounga ko e tau whou he newspaper ai pure anga pe koe tau whou i he talanoa ke hu mai ai kere a mo e taini o kore ki he e tita whai te riha pe e tita ma ne kau ngā wehe ngahi mea na e pulusi pe na e whiri na e pere ngesi pe a pa whenga ke whakatatau ke lao ko i kaiku te moua kana pe koe tau tonu koe kakai tau whie tohi te tau tohi o kore ki e tita o ngai newspaper ka toke ni kau kia me tau mua rerei ma whanongonongo a tohi whanongonongo pe ka pau te nau pehe ke pulusi pe ka pau he kai ke nau pehe ke pulusi pe kai pe ke pulusi pe hange ko tala noa koi ki he reti o ki he koi tau reti o tō ngā pehe a koia pe na whawhewheka au pito pe mahu inga au pito talo me ka hine kuini ko unga whanua la ko unga whanua ta hini ko kunsalote na ne kamata mai a hono whenga i ke ai e lea koe ngahi lea i kai re ngāwe aki i he ea he ku whakamata tu a pea kui kai ke sai pea peko e no pere ve hawa rewa ko ne pekia ko ia na tau ilo i ka atoa pe na ne whai a hono tataki pea na e whai hono sivi na maria au pito he ko te pehe koe o kou sio atu ki he, na i kai ke whaataia ke pe atu, o ku ke sio atu ki he, pete ke sio mai ki he. Na i pehe ia e me halai e reti o i kai, o ku hongo whakamata tu a ia, Pea koe hange koe fo irea koe lave, koe ahoni fo kia, ko whakatahata pe koe whanki mea o ku hange o kuariongo maaka na e mahu inga i hono whenga i ke tonu e tau tala noa pea i kai ngata he ne whakaapa kai whakaeiki o whakatatau ki o tauanga hange koe whairea koe lave, koe whairea koe lave, koe hanga koe ne tuu koe i e taurea, koe whairea ke ngāwe aki pe kia kita, Aia koe ku pehepe, koe ku lave, he koe lave ku hange peha te ki pātu ki hamea, koe ke te whakapapau i pe ku tau koa ki ai pe o ku haa. Koe ku kau ki lave, o ku whakatō ki lala mo whaka aki mui, pe te ke ai pe e koe ki a koe, kia te kita. He kai ke o peha toka koe, koe hanga koe ho lave pure iku, o whamata tua e he ko hanga tuku hifa koe ko peha tau, koe hanga hoki ai noa ia koe na hoki ili mai koe na. Ka koe ahoni whokia koe uhinga he kui kai toi whai e mea ia koe ia. Oku whaeke pehe e kau whai o ngongo ia mei he TV mo reti o tō ngā peki he reti o koe a Katarina mo mea ki hato e reti o. Koe lawe ia ku aia tuia e tama whaeke he toko taha koe. Kua upeo aia te lawe ia ke Palestini mo no pere pea. Haro ko kai ke ino i mahape ko si ai beke he tahine kuini mo tu i tapu mo ki naua ko i ngā koe tae ilo ai mono ai ke ako i lele. Ai ape aku mahu inga rewa kai ke ka koe konistu to ne foki na o si ai koe tau whahau ko ho o lea, ko ho tau
ataina mo ho o totonu ke rea kai fai o whakatatau ki he konistu tone mo e lao oua te ke hanga o lawi kovi i ta e whakamo o nii pe fai ha whaahinga tala noa a lau whamau lau ta aki hataha oku i kai ngofua e patau si rewa ki ai oku i ai ho o totonu ka i kai miko kua ha totonu oku i ai ho tau ataina i taimi tatau ka oku i kai ke uhinga ho o totonu mo ho o tau ataina ke hanga ai o tāpalasia ha totonu mo ha tau ataina atake ko mea ko kui ko tau ataina mo totonu oku mataua ma upe oku ke sio ki ho totonu pe ke sio ki ho tau ataina pe ko ho totonu mo ho tau ataina ko ia io ke oua na alave ai totonu mo tau ataina ai tamaitaha aia koe foi poini ko ia pureiku oku paurewa ke te hai e te tonu mo e te tau ataina ki he totonu mo e tau ataina a matau, hema, mua, mui, olunga, pe molalo. Pe oku i kai rewa ko mea kou kawako mea, oku i kai ko ha mea oku whaingofua, pe oku i kai uhinga ia ke whaiteria. Koe na e lawa pe o mapure i pe lawa pe o puke lelei ai aho ia koe. Koe ahoni, fo i tala noa kehe au pito ia. Na ke whai atu ho orea, na ia e kau e tita i he reti o. Na e whai atu ho tohi, na ia e kau e tita i he taimi o tō ngā mo karonikari pea moe kerea. Koe ahoni, oku i kai ke toe rea koe ke e titai e hataha. Oku i kai ke toe tohi koe ke e titai e hataha. Ko koe pe oku ke rea, ko koe pe oku iai ho konsenisi pe te ke e titai pe i kai, ho o lea i ho Māori media, pa ko te fua whaifio, pe ko ho tohi i koe he Facebook a moe YouTube, moe Twitter, moe mea, ko koe pe, oku hau pe ki a koe moau, o ke tokoto pe mohenga pa ke hu mai ki peito, o ke rea mai mo ke tohi mai, oku i kai pe toi sivia e hataha. Ko mea sivi, oku whai aki pea ho konsenisi, oku whai aki pea hoku konsenisi, oku whai aki pea lau maari e a ho mama whakata mai, a lau maari e ho mama whamolare pe whakalotu, a lau maari e ho mama whakaeako, mo e hāfua, koe mea fua pea ki a koe. O kai te ha mea fua ia. Pe koe mea ko whaingata ai. He koe ne tangutu pe ai siana, pe koe tamasi, pe koe tahine. Tangutu pe he nau lalo mango nau tō. O si ohi foi aku ita ia foi tō piki o hake pe ko harea a tama. Ko tala noa tan ke tau sio ki he ahoni ki he ne tū koe mo to tonu, mo tau ataina ke rea motohi. Tangoto pe toko taha koe ni he lalo mango whae me kai mango o si ohi foi ia ki he foi lea ai toko taha pe koe. Whamafola mai ha taha ne ki polokalama pe koe ha. Hongo pe koe ha. O kai ke toa ha mea sivi koe mea sivi ko koe pe moe o tua. Ka pau te utoe ai ke toe mahino ange pureiku. Aia ko koe moe o tua ko a moe o tua he kutatangutu pe taua he lalo mango. Pea ko e tasio he whakoi ki ha fo i mea oku i kai ke sa ia pe te ke sa ia ai. Ko koe pe moe o tua mo konsenisi ai mea fua au i kai pe toi ka watu hataha ai. Pe e whai pe ki ai ko ho o hanga hua i mai
ai hange ko tala no ko Paulo Apostolo wa I mai me au lerei tau fa man merie pe ko hua I mai pu mo nge si kapa mo nge si hina mo mila mo ka ko me ko he aho ni ko me ko aho ni ai kai ke tau ilo tau atai na mo totonu ai kai ke tau ilo ai natula me ko media fa sosiale mo teknologia o kulahi e tau hua I mai ai pu mo nge si kapa mo ne ko me ko tau sio whaka aho ai ko I tau media fa sosiale he ko mana toa o e profesa ki he hopo ko no roto nga whakahoko ko I Amerika I tangata e ki Palestine malolo o ko whaasio sio I fo I he ngai hopo mai ki muini he ku kau fokia I he poini mamafa ngai loea koe e tangata e ki Palestine malolo ai tau ataina koe ai koni hono o ke tau ataina koe koni stutone o Amerika ki e te rea mo te whakakau lahe o pito e lau tā mai koe defensia koe tangata i Palestine malolo I ngai hopo koe ni o kuwhai pe ko maari e tari koe ai whakamau na pe whakamau e whaitaime la ko ke absolute by freedom muia ko freedom ko tano maga ka loya he la ko ne ai whakamau o ko ne carry responsibility lahi lave mai professor io ko poini mahu inga fokena ku ke to e tānaki mai ko ia e pureiku he ko hange ko ku ki whakatata tu pika ne nai to tonu kau ataina o ku te ere wa ne ai au to e tānaki mai o lahe o mea tānaki mai o ku to e tānaki mare ma ne e taha ko e whatongia ko e application o ku pehere vaia to tonu kau ataina whatongia o ku to e tānaki mare ma ne e taha ko e security ko e malu o ku to e tānaki mare ma ne e taha ko e privacy ko e to tonu whakatau kaha a koe o ku to e o mai rewa ai me ai taha ko e to tonu whakatau kaha mo e to tonu whakai kulupu pa ko e tau alo ta tau tolu hange ko ena ko Palestini ko ia tapu mo ia a Donald Trump na e ku po kalama na ku tala noa I he politiki pe mo e VPO e na mo Sylvester Tonga na ku tala noa ai te kai ha Palestini lea noa ia pehe ia he historia Amerika ai a ko hange ko tala noa e whamau o ko I kai ha mea ko e tau ataina whakaawao o ko ha mea ko e tau ataina pe o I kai ke toe iai hato e tau ataina ko absolute freedom ia o ku hinga ia ko e tau ataina ko a koe o ku absolute o ku wope atu ia o ku tokai maananga ko o tuape o ku wope atu pea absolute a ene tau ataina mo ne totonu ko toko taha pe ka kui kai ke whakawaa ke o tua ia o rea noa ia ke tapu moia a ene to tonu ke to forofora he ko tu e professor ke taha whakia mea koe whai ai longoa he ko tau o kai ke kakato e tau sio I ke mawinga ai a hono whakalea mo whakawhinga I mai konistuto ne ai tau ataina koe kiherea mo e whakakau ana ke lawa ki ai e koe uhinga e koe ke whafu tau koto ai e anga whakauhinga ko ke whai o kawai ai me koe na ke toki mahuinga vitu pito e poinga na ke lawa ki mo koe ke absolute o kai koe kato koe te ai pe koe e te fo ilea koe ne osia ka koe no ngai consequence o teke mai me mui o ange ko mea ku ke lave ki ai pe ko tu ka pai mahino ange e ange tau tala no whaka aho ko
ko ngai social media ngai radio ngai kalanoa ko ke fai ko tu to ki hele mahala pe he sianga tau ki longa o ko fai tau fa ano fo pe ke tau ko tau ataina hange ha tau ataina ka to la lau ke fa mau ko ni i Amerika ke hopo ko ni eta dai ki paisten malolo professor ko mea whoki a koe kua iku ki ai e whanua ko ia koe. He koe whanua mahari e ia he kui ai mea koe tau ataina whakatau kaha. Ko individual rights, ko individual freedom. Ko whanua ko ka Amerika oku kehe au pito ai. Koe nau tō luia ke tala noa ke mea koe right mo freedom koe ke tau ofi tau tō ki ai a Australian. He koe nau mea nau toki he to tonu mo e tau ataina whakatau ka individual rights mo individual freedom. Oia we, oku kalasi atu. Hange koe ni. Koe mea ko tope oku hoko, oku whai e hataha. Oku fua ake e he polisi, pe koe kauloia, pe koe whamau anga, ai to tonu whakatau kaha mo e to tonu whakatoko lahi. Pea koe rewa o me aia, hange koe ni. Ka pone puke he tamai mea whanā whakahanga mai ke te koe. Aia koe hange koe ha teu whakapo. Ka o ka pau e tau kawe he loe aia e tamakou ne puke mea whanā. Ko hinga koe individual rights, mo individual freedom e toko taha koe ia. Tene hanga e tau kawe o kui ai pe to tonuia ai tamako ia ke ne puke mea whanā pe ko whewheitu u ne whakahanga ki ai o tawata aina pe. O ke sio ko o mai he ku lahirewa u lao ia mo u hopo i Amerika o ku fua akia ai fuhu pe koe ke ai tawata aina mo to tonu whakatau taha mo tawata aina mo to tonu whakakulupu pe whakatoko lahi. Tako uhinga koe nei ngāwe aki koe e Donald Trump. Ni ngāwe aki e ia e ne totonu koe Palestini mo e ne tau ataina hai koe fu mawhai pure lahi o kui ai. Whakataha mo e ne totonu mo e ne tau ataina whakatau taha. Pea koe hopo o rewa. Koe otu hopo koe Palestini koe ia koe whaia i he fo i ke ai tau ataina whakatau taha i mo e ne totonu ana na ne tau kawe i koe Palestini pea mo e citizeni pea mo e toe ngā e whanua. Ka koe mea whoki au ko si kalanga i maia e kau takilotu, kau teolosia, kau filosefa, kau poto e ngā he kua ngā koe nau tala mai. Ka pau he i kai ke tau ilo, ko e tau ataina mo e tau totonu e makatu ungaia he tau ataina mo e totonu ai ātakai pea te tau nofo pōpula pe tau tōluia. He koe tai? Ia, humai koe pure, ia whāwha. O koe e mea ko pitoka ngai ke ngai utala noa ku ke whai ke kusia atu koe ke tau whakafonua koe na e osi koe tonga. Tau lahi koe, tau whakafonua. Na pehe te whai ngai nina o tau tolu noa. Ai whetā ki koe ia. Pea pehe whahi ngai tokua koe konistu tone koe response ia ai ene awhio ke ngahi ange ko whakatapu ke ngahi ring toto na e whai he ngahi tau lahi ko ia na e toki osi ko ia taku hanga he konistu tone o vete ai o wholahi mai ai mea koe tau atai na koe na ke lawa ki he kono whakatau atai na e kakai o ange moe kere kere tau ataina ki te rea mo e te lotu. Pea i kai ngatai koe taha ngai te whitoi tokua ai mau inga koni stutone kono whenga i ke whai taha pe ke take kina kakai ke nau ngau e whakataha i he merino mo e whe o whai ni parofesa. Ia koe ola whoki hange ko whakarea. Koe ki mua koe a tau whahau
Na iai e tau ngahi to tonu. Koia. Pea ku mahu inga pe ke tau lawe ki ai. Na e tau ngahi tau ataina. Kana e whakatatau ia ki hanga nofo ai haa mo pure ai haa tui mo hou eiki. Koia. Na e fua ake e tau totonu mo e tau ataina e aho ko ia ai haa tui hou eiki pe mo anga nofo ai ngahi haa. Koia. Pena i kai ke iai haa tau ataina whakatau kaha pe ko haa tau totonu whakatau kaha hange koe na ulawe ki ai. Ka koe totonu mo e tau ataina ai whaahinga mo e kāinga mo e haa. Koia. Ko mea koe nei o mai e tau whahau he osi ai tau. Ani hanga whakahu mai ki he whonua ai tau ataina mo e totonu whakatau kaha. Koia. Koia. Aia koe mea ia nei o mai me he we site pe hu whakataha mai mo e lotu whakakaristiane o mai mo e whakakaukau o e whakamau totonu pea mo e whai totonu whakatau kaha. Koia. He ko mea ia nei hao mo sisu. Pea nei o mai ia whakahu mai he tau konistu tone. Pea hangarawa tau whahau o whakotu e ngāhi whakakaukau ko ia aini pe ko lawe ki ane nai kamata pe i he kupu uluaki. Koia. O alo ai ke kupu ahiwa ei pe hoko tai pe ki konga ua konistu tone o au ki he konga tolu. Pe hangarawa tau whahau o mai tau ataina sione hei kai peke toi lotu whakahaa. Koia. He kai peke toi lotu whakakāinga, whakawhaahinga, he koi whaahinga ko toa pe na e ai honau o tua. Koia. Koi kāinga ko toa pe na e ai honau o tua. Ko mo tua puaka mono kāinga ko ha ere wheke. Koia. Na lotu nau toki ai. Ia rewa pange ko hawe alahi o ki tau tolu, nā tau ngahi o tua whakalu kufua o tau tolu. Koia. Pea kehe e tau wahe ai hou e ki mohono o tua. Kai kehe, Koia. tala mai rewa e tau whahau. Hei kai te mouto e lotu whakawhaahinga, hei kai te mouto e lotu whakahaa, hei kai te mouto e lotu whakakāinga, ka te ke lotu tau ataina ke lotu a koe te sione, mere, pita, ko hoto tonu whakatau kahana e hanga tau whahau o whakotu e fo i mea nei te kai ke whaia e hataha i o tau historia. Koia. Ko to tonu whakatau taha ke lotu, punau pe i api, ke tamai e tau whahau ia ko pau ke alo Wesiriana, pe te ke alo Katolika, pe te ke au ki whare lotu. Koia. Ko konistu toneu pe he mai pe. Kapu ke ta ofi ai tau ataina ke lotu. Koia. Koia. Pe ku ke lotu i whare lotu pe kotua, ku ke lotu ku ngofua i he turune a tau whahau. Koia. Whakatau taha, pe ka paurewa te mua o whakakulupu. Mea ia mutolu, pe ke kau mātau whahau ia ai. Ne ke tala mai e ke tau lotu whasiasi. Koia. Ai konistu tone. Ko kuhinga e koe ke konistu tone. Koia. Pea koe foi mea mahu inga au pito ia. Pea tau toki, pea whai atu e ne ai e u tau ataina. Hau ai kau hoiki no pere o ai honau whafofonga. Ki hono wāhenga. Taha ki he taha. Koia. Hau e whafofonga kakai o ai e nau whafofonga e kakai. Taha ki he wāhenga e taha. Koia. Koe taha ki he taha, koe toka te rine ia a tau whahau. Koia. Osi koe hapa pe tānaki mai hapa pe tala mai rewa tau whahau. Taha ki he taha. Koe ku whaka amu e whakafofongai e he whoha tangata pe koe whoha lahi ko toa pe ai whamiri ko toa pe e iai hono api kolo mo hono api uta. Taha ki he taha. Koia. Pea koe tau land tenure system oku tō loto ia i he mea oku makehe koe individual land tenure system
Koe whaahinga wahe kere maa tau taha. Koia. O koe mea koe wahe kere whakae tribes. Pe koe whakahaa. Koe mea ena e hao mi ono aho. Koia. Ta koe rewa freehold. Koe freehold koe wahe kono whai ngai whanua capitalism pe mo te mokalati. Wahe kere kai pure i mai e he pure anga. O ku ke tau ataina ka ko ho tau ataina o konga kere moho kere i he malu e pure anga. Koia. Harua tau whahau ia mo ne toka te rine taha ki he taha. Tala mai e ia. Ka ke mauha o ki konga api koro, taha ki he taha. Pa ke mau moho api uta, taha ki he taha. Pe ka paro e peke toi whainga tu ke ua, pe tolu, pe wha. Te ke risi pe e koe. Koia. Koe mea pe koe te ke resi sita. Koia. Koe tau land tender system wangai whakatau ka. Pea koe kere maa taha ia koe maamani. Koe kere koe o tau tolu. O ka pau te ke resi sita. Ke he risi ia. Koe tā noa ke he ia ke mau inga risi. Ko kuhingan ke resi sita. Koia. Paanga whahaono. Ko tā noa ni he loroto. Ai tau whahau nai ai nai maa pe ia toki au mai koe taimini. Paanga whahaono ke resi sita ho api. Api tae ngata. Koia. O kai kia mea i maamani ko hore sita ho api tae ngata. Paanga whahaono. Koia. Kau whakafokia. Ia koe mea kong lawe ia konistuto ne whilawe i pēr mo e tau ataina ki e te rea mo te whakakaukau. Heo ko anga i whakaukau. Na i hono aho pe ia ai tau ataina pe koe mea tahai elemente mahuinga o hapure anga whakate mokalati. Ai tau ataina koe ni utalawe ki ai. Na e o si kamata pe tawalu fitu ni ma ano whakotuku koia. Pe hange koe mea ngake lawe gai, hange na to e whakamama whake whakafo tui. Ka hange na ai whainga ke mawahe me he haa. Ai koe tatala noa whukieni, koe osiene tau whakalokto whonua. Ta ko tui ko ai ngai umea lahi ko wako ai hele a whioi. Ai whainga ta alahi. Mo ngai u te whitoi whakakaukau. Na e whakahoko ai lahi ko ia. Ai whe lau aki whakahaa. Ai tae merino. Ai tae whae taha. Ai pure pe ai whahinga. Ke ngahi utapuaki ai kau ai haa. Ka kune hanga lewa ai he tō makone, ku se he ku tō e ku whanga e whakaukau ke hanga koe ta tōpiki, ai tau ataina koe ki e te rea. Na e o si whatu mai pe ia he konistu tone, i he tāwaru fitu lima, pion he tāwaru fitu lima, o hange koe mea nake lam, na e o si ai pe ia. E ko taha ia ai ngahi whakotu mahu inga ko whai mai he ni a whio i tahawal fitu lima. Pion he tahawal fitu lima kai toki whai a hono whaka official e tahawal fitu lima. Ne one kai u Code of Law ai ki mua ai. Kai hange ka nai kamata pene tā mai ai Code of Law ke whau teu ki he tahawal fitu lima ai parofes. Ia koe mea whaki koe ni koe mea o koe tufunga whanua pe koe lo au a tau whahau o ku hange koe whakarea o ku loloto o ku whalahi o ku mākupu pe a loloa o mamao me he tae o e atamai o e tangata. Koia. Pea koe ku hinga e ku whakarea pe he o ku koe whoirea whapaparangi ko ku ai ki a tau whahau mo ene tautahi. Koe whoirea koe nai o ku ai koe ki ai e historia o ku hoa mo tāu mo ia koe whoirea whapaparangi koe Victor Victorious. Koia.
koe toko taha na i kuna kafa. Pea koe foi kupu i rea ko ia, koe foi phrase ko ia, pupunga rea ko ia. Oku tātai taha ke ai ki ha taha he historia. Oia. Na ai foi rea ko ia ke Alexander the Great, victorious. Koe toko taha na i kuna kafa. Oia. Pea o kai e kau takia mo kau ngahi pure anga hau o kai ke aia ki ai na kai peke na ma ka o ko hange ko u whare a pa ko tau tu ko he Pasifiki ai ngahi o tu motu o ku i kai te ui loa ia hataha i he Pasifiki e tonu ke ai e fo i rea ko ia i kuna kafa ka ko tau wha hau pe pe aku peheni rewa ke ufua matawa i atu ai uhinga ko oku tonu pasika ai tonu patonu e fwere aka tau whahau. Ko e me whaka tu whaka ata mai koe ke whai ai riu kawa pe koe tufunga whonua na e te eki ke iai hane whaka tu mehe ene kamata ke ene osi na e tō, pe na e fail, pe na e ikai ke lava. Lava katoa a ene whakatu tau kotoa pe. Lava katoa ene palani tau kotoa pe. Ene whaunga ke whai ake tau, a ene whiri ene kautoa. I kuna katoa, osia. I kuna katoa ene mau e loto e kau misnare mo kau papalangi. Osi moia. I kuna katoa ene whiri kau toa mo hou eiki mo haatu i ke kau moia. Osi moia. Kamata rewa ene ngā aue ki he lotu mo e ako. I kuna katoa. Nengo nei tōge ke he mo pia mo whaiwhekau toke tā i kan moritoni. Kana e kei lava pe e tau whahau o i kuna a ene ngā he whakakau whotu e sastonga, whotu e koristonga. I fo i tō ke he koia. Te kai kia hane a tau whahau na e tō pe tō laro, a o mai peki e. Au whangatuke konistuto ne i tawalu fitu ni ma. Pia ne la koi fie i tau lahi o hiwanga whulutupu lahi, pia toki hala. Sai, te kai kia hataha pehe ia he historia o tō ngā kimua, pia moi kimui ki he ahoni. Pia koe uhinga e koe, o te kai kia uhanga e au vikia hataha i tōnga he oa o ke ahoni, ki he foi pupunga lea whakarangi ko iau kei hala, tau whahau tō tahape. Pia ku tau sio reo ka pāte tau tō e nai kai hao a ene ngā we, pe ko ene mai moa. Ka ko ene lava o i kuna, pia ko hono o la eni o ku tau kei kai mo inu a hono merie, pia ku tau kei, ne sila mai be tau whahau he kai ke tu uloa ne a kotoa pe, mo ki mautoru mo mui mai te mo toi whai maha tānaki. Kapi moha mono na ne hanga o afio pea koe hanga rewa ia koe ai mea koe ko ulawe he kai ke mea koe tau whehala aki koe ni he tau e whanoa pea hau mai ki he tutu pea hau mai ki wafe hongo furu koe hinga koe tau toi whenga tau tau ke ai ho tau whanki poto ki he fo i whaunga koe na e whau e ikuna kafa koe mea koe oku, he koe whinangalo koe tu, paka mea koe ia, koe ilo koe mo poto koe na ia tau whahau, koe mea koe ke tau ilo i oku fufu ia i he tui, o a o mai ki e saas tupu nima, na e ne u whakaamo ki he tufunga whonua he wate hango furu ke pehe, Kata tolo fia poto, pe tau poto pe aku tau os mama o tau alase tau tol o toe paraku e foi lo au mo foi tu funga fo no asas tu po ni mai tau ngawe ai ko ku hinga ka pau ko foi
hala whakakawakawai o ku haua i lo mo poto i whaunga whakapolitikare mo tala e whonua. Koe ha mea kau ai o alasi. O i kai ke tau lava pena, i kai ke tau lava whai e whoi me ana tau ose. O ange ke toka taha koe ni, ko inga ko ia ke i ku nāpea, ko ia na i ku nāpea ko ene totonu mo ne tau ataina, mo ene wha i ke me whotutu. Ka te sio ke mea koe e pure i kua whaoska whawhokea. Oia. O se whutau pia i kuna, kai ke te aha taha, e toi rea hake ke tau whahao. Toi katoa, fu iku katoa, hange koe whakatapu. Oia. Na e whakaawaa tau whahau, pena e whakapōpula he ose ene mālohi. I kai, tau seo ke se ana koe ni ke toa koe ni ke tau wako whakaaha pe me ai. Na e whakaawaa mo whakapōpula he ose ene ikuna, hange ko ngā i fu ikuna whai māmani, ospa nau whakapōpula e kakai nau mālohi. I kai. Na ai osina ne o mai a hono alais ai ne whaha ipa ne o mai moi whiri. Hou eiki. To o mai hou eiki o whiri. Na ke ose ka hou eiki e ne anga o mai whanofano pere. Na ne whiri mai ke whafofo ngā i e ngāhi haamo ngāhi vāinga. O whakataha i a hema mo matau. Ke merino, pia ke langa e whonua o tau hawa i koeni. Profesa tu ke tae te ta foi fasi ko ni kata to biso kwat. Malo. SolarHeart is helping smart Aussies tackle soaring energy prices. Right now, you can save up to $750 on... Oh yeah, this one, yeah, this one. Yeah, it's okay. Thank you very much. Maki malolo atu pia mo Israeli o i mekai na ki fai ta fasi tau le tio isa me. Ta ta atua tau fai fasi me ka Israeli la luki.
te tau hule wa pe tau hule ke tau programa e tai mini profesa malo ta to lava ki he ko awa ta programa pe ko o sene tai mi te val pe me valu pe mafana ai ta no o tu ko tai ki ta to e hoko atu ai ko ta fotu fakau pe e topic mau inga ko ia na ke lava ki ai tau atai na ki te rea mo te fakau e kai ngai huitu o e konstituto ne ai fonua i hono tuk mai pe kono fuak mai hele afio shafts to bowl ke taval finima pe kai ko te la ke o la tata mai fo mai no i mai fo history fononga ko ya kai tai mini o ko to tu pat o ko ya ki feu ni go mai he ta ore tio e professor ta ko ko mahal ko fa ori pe ka te tu kwat pe ko e nga va ko o kere ke ho ki no pere i tonga o kwai ka ho no pere plahia na autofia pe kwai ka ho ki no pere si yang na autofia pe ko o pe mai pe ui pe ko na ya fio i pe ene afio sia sto po waki ngari na ne e fahinga ting na tol na malo i na fatongia i na fitonia ki e taula na tawa ve ki ai pe e fahinga mahal ko fahinga ai na ila yang pe na toi mai me la lo ka u lo tonga se paki ko ni e profesa ka ki la ki ai eu ko fa malo atu he feu I ka fa la ve ki ai e purei ko ko vahe kere ko vahe fonua ko kupu mahu inga ia I o tau tala luia mei mo alatu ia koi ki he kamataanga tui tonga ko ke kau maui mo kau tanga loa mo have ai kure ya pa ko hinga e ku lave ki ai ko whakakau, ko mea koe ana kai ke wahe noa ia. Pene kai ke wahe ia whakatatau pena ke toa, pena ke mālohi, pena ke fo'i, na ikai au pitu. Ka mea kusai ai whehui, he kohono fo'i tari koe whakatala e whonua aku pehe. Na e wahe o whakatatau ua ki mei he wahe mei mua. Te koe uhinga koe wahe mei moa uloa ki he wahe a kau tanga loa mo kau maui. He koe fuafua wahe ko iana e pehe. Lolo whonua, langi, pulotu mo mama. Koe wahe uloa ki a koe te tau alu ki a ina e whakatatau e wahe ki ai. Koe wahe ua. Koe wahe koe ai tu I tonga mea aho eitu. He koe whakatutu ma whai pure ko toa pe a tonga na e alu whakatutu moe whakatutu o e haa moe whakatutu o e whonua moe kere. Pea mota. Pea kukai ko hame aia na e toki ensinia I e tau whahau. Na e mui mua tau whahau ki he ulaki wahe ai kau maui mo kau tangaloa. Na ane toe whenga ke kāpasa hanga tonu ki he wahe ai tu I tonga. Mea ahau eitu, pia mo haa tala whare mo e whare wha. Pia koe toi wahe whonua nei whakatontonu kei koe wahe at haa takalaua. Pia koe toi whakatontonu na ne toi whakatontonu kei ene wahe whonua mo ne wahe kere koe wahe alo au. Ki mo ai wahe at takalaua. Pia na ne whakatontonu kei wahe at takalaua peha. Ya whakatontonu whakaosi ki he wahe ai tu I kanoku polu ki mua mea ngata. Aia koe tau tuu koe a tau tolu. Koe mea koe o ko whakangai pia mo professor ina whotu hakau ai wahe taha fitu koe ni nai whai koe I he wawhenga fulu. He koe fo I wahe noa ia ia ne kai ke nau ilo o mea koe no koe ka noa tuai. Hono mahu inga whakae ho hoko mei moa, mono mahu inga he whaunga e whonua, hala take nau ilo ke he uhinga I uwahe a tau whahau, ka koe ni kou ki whakarika. Sai.
Pea ia rewa fo I haa tu I lalahi e tolu, haa tu I tonga, haa tu I takalaua, mo haa tu I kanokupolu, mo haa lo au. Pea koe vahe whanua koe na e tā mai, tu I tonga vahe whanua. Lo au vahe whanua, pea mo tu I tonga momo. Takalaua, tu I takalaua, kau whanua whekai, vahe whanua. Mo unga mo tu a ai koe na takalaua. Tau toi lere mai ki haa ngata. Toi vahe whanua haa ngata. Toi vahe whanua haa hawe alahi. Pea koe vahe rewa koe. A tau whaahau na e whakatonu ia ki he ngahi vahe whanua koe ni. Ulua ki pea whakatonu ki he tuu ai haa tu I tonga. Haa takalaua mo haa tu I kanokupolu mo ngahi haa. Neo na ne onge ai taha ke ia I ho to tonu ke aho o konga kere kere. Ka na ane toi hanga peo oange mo I tau ataina whakae haa ai kau no pere ke iai aho na ngā ai konga kere kere. Kau hanga hulu I atu e whakatata pe koe ni. Ke mea kou tā noa ki ai. Pea koe uhinga koe nau pe heka pana ilo he kau tufunga whanua koe ne he vahe noa ia o ko ui mo hua kau koe vahe noa ia e vahe tafitu. He koe ke vahe ia, na ke vahe makatuunga he umea koe koe ka noa ki ai mo uhinga e tau whaahau. Sai. Koe tuu koe a tonga tapu haapai vavau eua mo niua. O ku vahe a ki ia ai vahe koe ni mei mua o kou talano atu ki ai. Pea o ku vahe ia whakatatau ki he tui tonga, tui hatakalaua mo tui kanoku. Pea o ku vahe ia o whakatatau ki he vahe whanua nei whae lo au. Kau ate whakatata koe ni. Tapu o ku vahe wha mei he tala mei mua. Soke, o koe ke vahe tolu a tonga tapu. Koe tau tae I loi o tau pehe vahe tolu a tonga tapu. Tolu e tu ho tau talami o no aha mo e vahe wha a tonga tapu. Koe lau si I, koe vahe I e taha. Ko haame, ko nuku mo vātu tataha ia ki vao re rewa ai koutu ai a popula. Koe vahe I e taha. Ko haa mea ia, koe wahe ia ko haa lo au. Pea lera rewa mei haa ngongo, aia ko wāre rewa ospe koe apa hoko haa ngongo o tataya ai o alu. O fia ke hala tau pi iho no ui he alu atu koe ki mua ki tatakamotonga. O ngata ia ai pe o kuuia ko anga haa. Pea tau toki lera le me hala tau pi o tataha ai o tau ki ni toua ko hahake ia. Koe whaia. Hahake, anga haa e koe ai a pere hake mo mea, ko anga haa ia. Koe whaitu ia nei whaia hifo ai ngahi alo o tangaloa I ki matupua. Tataha maa anga haa mea ngata I haa ngongo, ko haa ngongo ni pia wao le reo tua popula, tataha ia vaini, pea ko vahe loto ka atoa ko ia, ka ngāra ke vahe loto ka ko haa mea ia ko tofia lau au tataha ngata mai me vātu mo nuku pea toki lere neve toenga ko ia koe lau si ia. Mo hanga pea hulu I mai e kutala noa koe ni ki he vahe whanua a tau whaahau I tonga tapu I he whaita noa koe ni. Pa te mo whakafua ai nei kai ke vahe noa ia, nei kai ke vahe ia koe ngā koe mālohi a hai. Hena e foi a hawe alahi a tau tolu na tau foi he whakasinga e tau. Koe haa mea aku tofi alahi ai a vaia mo tui wakano mo pea mo maftu kau lahi. Ka pau te tau whakatatau ki he lau e tau pe ko haina e mālohi, ko haina e foi he kai ke anga nau tofi alahi. Ka na e vahe ia o whakatatau he na e humai a hawe alahi, o ne hanga o to'o a haa mea pea mehe haa lo au, ko nofo anga e haa lo au. Ka koe hae o hinga na nau to'o,
Hau pe tau whahau ia whakatonu tonu hake pe fo I waha ia ko ia o ange pe whakafoki ke kautama. Oi. He ko hau hinga mai maua e hawe alahi a aha mea. Ko inga ko nau ngā hi whae ko whe huhu e whanga alo ko eni o mataere tua piko hawe a mataere tu kano polo no tolu. Ko ongo whe whine lo ua mei loto haa mea. Ko toko taha ko papa ki haa mea ko o whe whine o lo au katoa. Pea ko toko taha ko umukisia ko o whe whine tui haa tu ngā me nuku nuku. Oi. Ko uhinga ia, ko haina e whe huhu ke tui haa tu ngā. Ko vaia mo tui wakano. Okay. Mari. Vaia tui wakano pea mo... Ko toko taha nei tupu me mea lasi ke ai whe whine ko ia ngālo ano ingoa. Pea... Oi. Ko haere na e whe huhu ki a papa ki haa mea o whe whine o lo au katoa. Oi. Ko ha foka e ki a maafutu ko au lahi. Ko fohe. Ko vuna. Mari. Koe kau te hina koe. Koe uhinga ya koe na nau maua ya haa mea he koe tofi ai e nau whangawha e tangata. He na e kamata ke huu atu e haa tui takalaua ai a vaea. Tui takalaua koe ko vaea mono ngahi alo ne toi toko lahi pe hange pe koe ngahi alo koe o mataare tua piko. Nau whakahuhu atu na toke nau huu ki haa mea. Oi. Whatoa ngai mataare tua piko mo ne whanau koe. Uhinga e koe na nau. Whawawe mai o whai mo to'o ai tofia o whehuhu ai kaukama. Oi. Ia e nau to ton sai. Ko ne hoa ko ia nau to'o re mi halo au. Me whai koe tau mo whakatoa ngai ange. Haangata hihifo. Oi. Ange katoa pe e tau whahau ia vahe koe. U vahe pe na kaukama ko ia o e hatu ka no polu me mua. Neke kene toi to'o ia hakonga e kaukama koe na. Oi. Vahe atu pe ata ki he, vahe ata vehala ki he, vahe atu ki he. Vahai. Hau pe ke kaukama koe ni hako I hako o e kaulo au he nau whae mo whangaalo matare tua piko. Nau vahe katoa pe ai fo I vahe loto ko ia. Oi. He ku taha mai pe a fohe mei puke, o taha mai pe o tau mai ki kolomotua, o ku taha mai whiala kepa I he tara motua mei havelu, o taha mai pe a whiala kepa o tau mai ki kolomotua whe tau laku mo fohe. Oi. Koe ke he pe ia I he fo I nofo ko ia ko whanua mei haa takalaua. Oi. Koe tau whanofo ia. Na e ala tau whahau ke tofi a whanua mi haa takalaua ikai. Sai, whamanatu e te kahanoa nai wai fo I haa tu I lalahe e tolu. Haa tu I kanoku polu, haa tu I tonga, haa tu I takalaua. Sai, ko tungi ko haa tu I takalaua ia. Whakafoki katoa e tau whahau e lahi taha e tofi a tungi iki ai he koe whaka eiki ko haa tu I takalaua. Ko e tofi a lalahi ko I hake, kala niu walu pe ko I tu I tonga, pia mo tungi. Mari. Na e wahe e tau whahau e tofi a tungi pia mo tungi pia mo e tu I tonga na e wahe ia o ange maa e pure a ngā ai ni iho e ngāhi tofi ake ko ngāhi kolo e ni halariku, liku tapu. Oi. Whato ngā i ange ai mea koe ni, o kui kai ko ha mea ai ana e ai noa ia. Ikai. Pena i kai hanga e tau whahau ia mau I lahi ha wahe, I ngāhi wahe motua. Ha mea nei hoko, whia hiki mā tau whahau ki tonga tapu, ke hau ki tonga tapu, ke whakotu ai pure a ngāhi, koe angai mea koe pure anga pau ke whakotu he motu lahi, kolo moa. Kolo moa fō, ha mea nei hoko. Hau mea tau whahau ma nei tau kahi, o kai ke nao mai o whakawhihia atu hei ka whakawhanua, pa kai ke nao mai o whakawhihia atu hei kia whohe pia mo. Whiala kepa, kai hao pia o whanofo I he ki fo I konga kone kui ko kolofo o I loto. Oi. Kai ke hao me tau kahi e nau te o whakawhikiki horo ha wāhenga, koe o mea mau inga ia, o ku wha ai noa ia pe e tau mea ko I ngā koe tau kahi I lo.
ka koe whonua hange koe tala e whonua na e matua I na e tau I na i kei whakatūtū noa ia ha mea na e whakatūtū o whakatonu ki ono aho ko longoa a koe aho ni ko longoa noa ia pa koe kei loi pa koe whakatonu e longoa a koe aho ni ko whakatonu ki whē koe whakatonu koe e whonua na e whakatonu mape ki ono aho he koe tau e lau iafe ki mua ki he tolu afe na te kai ke tau fo I ha whonua na te kai ke pura I tau tolu ha whonua na tau tui mapelu e tui mapelu e tui koe tui eni ono ale maha tui eni ono fitu hiwa na koe hae o hinga ke tau whakawaiwai mo tau ai noa ia tau mui noa ia I e whonua na e te kai ke tuku lolo pe fo I pe pura I ha whonua tau ai mau pe o whakatonu pa koe hae tui o kunau mao e fo I poto mo e fo I ilo whakatapu aki koe ha pe tau te fito ke tui e ahoni o kune whakatonu mau pe e ne mai moa mo e ne tutu uni ki he foi tolu afe tau koe no ko ka noa ke Oia, mari asi o ke vai o hake pa koe tau au koe me ha hake ki haa pai o ku toi vahe pe haa pai hatu I tonga kana ku polu pia mo e hataka laua vahe pe ia pananga pe tau whafoki atu pe toi whakanofo holoi toki to'o ngahi tofia koe to'o pe maa e pure anga pia koe tofia lahi koe I tonga koe kere lahi taha moi kakai lahi taha o ku mauia e hou eiki tau te ratu ki wawau o ku wahe tolu pe mo wawau hatu I tonga kanok bolu pe mo hatu I takalaua me ko loto maari e ia kono foanga ia e hatu kanok bolu te fito ke hangata tupu pa tau toki alu holo me au toi vahe ko ha vea si I fonga tau tolu o kunau I wawau ka atoa ka koe fo I vahe ko ha vea si I na e whai e tau whahau I kai koe wahe ai tui kanoku polu ki mua na awea e tau kau hawea si I on tau hawea lahi tau doli tonga tapu kai awea tau hawea si I ki wawao koe wahe ai tui kanoku polu o koe kia hawea si I ei hapai ko hapai ia koe hatui tonga hatui kanoku polu mai hatui takalaua pia koe kere o ku wahe pehepe ne tataha atu pe koe na tupere hake pe atu pe pangai mo meo pae atu he tupere hake mo haa talafare ala atu nau tolo ala atu pe koe ki whawhanua pe mo luani na tatai atu nau e haa takalaua e fo ita whaaki pe he koe o wawau ki ala ki horonga mo mea koe tuitonga koe uwahe pea ku tau whaapa I rewa he na I kaike ai koe nau lawe ki ai na e I kaike I kuna pea ai noa ia pe whai te riha tau whahau pea na iai hono ngahi tofia e tu I ka oku kaike ofia ke tofia hoi ki no pere fuaki e ia hono tofia koe lahi taha he ne malohi whakafoki ke hoi ki no pere whakafoki ke tungi whakafoki ke kalani walo so tu ke whakafu tofia kalani walo mo tungi he koe ha ko longo hatu I eiki ai mua ia tau whahau mo hatu kanoku polu ko haite ne toi whakawhehu ia ko haite ne toi whakawhehu ia na nau tauhi ngahi tofia ko ia ova he laua whetau kai haa tau whahau ia o maui ka koe me ai o ku maari au pito ai koe tau lere pe koe awai ni o ngata hoko marongo teme kauhala uta hoko mai mo foraha kauhala uta koe tau ka pai tau siofi pehe e tau whanofo pe na e tonu ke whai e vahe koe e tau vahe whiri whare are a ke tonu ke o mea koe ia
ka ko uhinga ne ke fa I lo pe va no ia Oi. ko va no ia ni o mai ka mai o nau ka ki he I me ko ta no kai o fa pipi ki ke ka ma ko o mai ha a ko fa pipi ki ke ha a ko o ata to fo fa hiua ave ko nga ki he nei ka wa to fo ki ai o mai ko nga to fo ki he ave ko nga to fo ki he tu usi haka puke he tu usi hake ko hi fo ia ko tala no ata tolu mei homa fakai nuku alwai hi fo ka to ai va tu mo ko hi fo ia tau dona tau kau ki ha mea ka ko to hi fo hanga na to vai no ia tu si atu he tu si mai he ta ko motu u me a o I kai ke fa fe tau laki ka fa mo ke ka ta ki pe ko ki malanga atu he foi vai fo no tau fa kana ba la sai pe ko nga e ko la fai la ki ai fi hu ko ya pe ko tu fu mala pe pa fofa ta si u fai ka tu ke te hu mai ki ke social media I tonga kai ko tonga pe kai ngai fo no la hi ko pure nga ko ngai tu ko ki la hi ko hu mai ko ngai social media ko ko ni ka nga la hi na kai amane kin la ta to ha ke po te ki mobile da lokai ha mo o se ga tu ka ho kwa te ma te fo I mango pe ku tu pung ai lo yang ai longo ko ke ko wai atong pe ne ona nga hi lao ha nge ko tu fo mai he puri anga ha nge ko nga hi lao ko ki electronic communication ko ai eta ua fe ua noa ko ta pe senga ne o eta wa taina hange ko poi la ke fai ka e fai pe e ta wa taina pe al fata mo ete ta hu wa pe te tau yo to wa mo ka kai ke wa ai hangai ha mo pe ko ha fo ngai tu wa ki lo fai ke ka kai ke pe te tu ka te ko o tu ko ya wa hanga me a to ton ke fagalele nga o lao e tau sio ke social media pe ko fe un pe nga u ko la ki moi te wa fe wa no e profes ko os fa o e tau mai ko la fo o ke to koni ki algo na media fa sociale mo tecnologia aia e to fa o pe e tau nga hilao a tau to luia e ko nga ko liliu ya ko ni ai tecnologia mo sainisi mo media fa sociale o ku hoko pe ya he mo meniti ko toa ko tau vai anga tau to luia ko vai anga faka molare pe mo vai anga faka yako faka atamai ai ako e tau pare mai ako a tau tolu he media fa sociale ko laoia e ke I whau pe ia te kai ka whanua e mamani ke nau ai lao ko toa pe ke ne māku puse ai li liu wawe kone a teknolosia mo mea ka oku whai e le rei ta hae ngai whanua ke wheturi I mo tuku tau wheturi mo e mea ko e ni pea oku tau si ikau ai kai hange ko ku lau ko lili wawe ko e sainisi pea mo e teknolosia mo e media fa sociale oku tauhi a toka tonu moreva I akipe a polare a
pulunganga pea moe atamai. Aia, koe tau pao parema hone, koe kai koe pao parema ai teknolosia, o koe kai koe pao parema ai media whakasosiare, o koe kai koe pao parema au, whakamolare mo whakalotu pea moe atamai, whakaatamai o kakai. O i tau kakai, tau tānoa peke tau kakai, ne ongo ku kau katoa ya mamani. Aia, peko harewa ai mea ke tokonia mo whaito'o ake mea koe ni, ai ko tau pae miti. Hei kai ke tau lawa tau tolo whaito'o miti a whaisosiare, tau tolo whaito'o ai teknolosia. Ko mea koe te tau lawa whaito'o ko e tau toe ako a tau tolo whakalau maarie, whakamolare, whakalotu, ki tau iko ho tau konseni ke mea urea aku mo tala noa aki. Pia ke whakatontonu mo au tau atamai ke tau toe ako. Taka mea ko o tau whainga tau tau mehe lo au ki ai. Oku ikai ke pehe kua toto atu mo whakalotu hata. Pe kua toto atu whakaatamai hata. Ikai, more ke mama pakoe. O kai ke uhinga ina pehe kua tau tō koe ni. Ikai. Ka o kuai e whangaki i oa mo naa o ku tau to'o o tau whaamu ke tau wahe. He ko hange koe ni. He kai ke ulava e au. He kai ke ulava ke tuu mai. O whakamaulau mo hata. O tau aki ta aki mo koe ha. Ko ngā haku whepakea mo e ta mo i whakamolare mo e ta mo i whakaatamai. Koe mea ko uhinga ki ai. Te whakamore pea ho eki mo e kainga o mea mai. Ko hinga ko whupau aku koe furiki vanu e o mea kono hoko e ahoni. Ko ke anoa atu whewheka me he tau aki tafa aki ke tokoni. He ilo na tokoni. Koe kau whaiwheka au me kau ta ka mai he tafa aki koe ni. O ko lea whewheka atu au he tafa aki ki he kakai i he wike koto ape he tau ngahi upolo kalama. Tuku ke he tau ngahi upolo kalama. He ilo na tokoni. Tokoni pe kai. Hange ko toi whakautu toi ai tau lau mo whamau lau ia pe mo e tau akaaki. Kua mawai ua hake a mu mo e whahai hema. Pea oku nau taki taha le. Mea oku ikai whakaako, mea oku ikai whamolare mo whakalotu. Neonga oku nau mate tau kawei o whakalotu. Ikai. Oku ikai whakaako, whakamolare. Ai o mea koe no koko. Pea koe anga e koe tau whakaamu mo anga e tāna. Koe ke tau tāra tō o fixe mea koe ni ko o sisipela mata a he lao ia tau whai ai tau ataina mo to tonu mo mea ke ngata ai. O te tau tukaki e rato e lao, o te tau tukaki e koni sutone, o te tau tukaki e whakalaka teknolosia. E le oma pe ia ko mea koe ke ne pure i tau tolu mo e social media mo teknolosia. Ko ata mai moho lau maari e koe lotu mo e molare. Io koe whialau ai sio mamao ai a fio ai ne a fio self to go lucky. Pine na faki ko koe makatunga o fononga o e fonua. O hange koe mea ku ke lave ki ai ke tawhaki koe na o e ngahirea puto atu e social media ki he ha mo e ha. Pea o sio atu o koe whena pasi. Pea mo e te whito i tui ko ia. Te whito i tui ko ia. Aina yo just to go lucky. E whonua
langi he kolistuto neo. Palovisa. Ko mari e pureiku, Koi. Nai ko ki lawe ane nai ko pe totonu, tau ataina, security ko malu ata, Koi. Koe mea koe whatongi, ko application o ko hu mai ke he tau kānoa. O koe mea koe civilian, kono natula, kono whakasio e ha mea koe poko whewhe tu ke aio, o kai te ha mea puri mea te koe. Koi. Pea koe taimi tatau, oku ke tau taina, ka oku ia e whakakaukau o malu, o koe whakaukau o malui ai totonu a taha, o koe whakaukau ai malui ai moui a taha, o koe whakaukau o malui hakoloa a taha, koe ngahi mea, koe ai whatongia ai application, pea oku nau fuhu takai holo i loto. Koi. Aia koe ku tala noa koe niko ngahi mea o whai kai whatotolo lahi tau tala noa lahi kai kau filosefa. Ka koe mea au whe mau lahi ke tau wahe ai ngai whakaukau koe ni mo tau kāinga. He kusi iai e ngai tau kāinga, pea koe ai ngai whakakaukau o kai ke tau ilo, ki e ne mea o ku whai ki ki tau tolu, i e tau nofo pe, i e aho kotoa pe. Koi. Te wate whakatata koe ni ke toi mahino ange. O ku i kai, koe aho koe he te kai ke whotu o ai teknolosia aho ni mo mitia whaasosiari. Te kai ke whotu e ngai satellite, na e malawa ke tau atai na kakato peka pau te ke nofo i halalo niu i tonga. Koi. Kai ke ilo atu ha taha ia pe ku ke i whe he lalo niu i tonga pe koe lalo niu i whe. Koe ke ilo ia. Mikai. Pe ku ke i tahi, kai ke ilo ia e ha taha i he aho koe. Aia na e mooni ange e tau atai na koe ki he tau moui he aho koe. Koi. Kau ki i whawawe mai, koe aho ni. Tu e satellite. Tu e u teknolosia e aho ni. Koe interneti. O ku ke tau ataina ka o ku i kai ke toi tau ataina o hange ko nofo he lalo niu i he fitu ngofulu. Koi. Koe aho ni. Koe tarea koe ni. O ku surveillance. Koi. O ku security e mea kotoa. O ku puke e satellite, o ku puke e ongo he ea, he frequency, ai mea kotoa peu tarea. O ku ikai ke tato e tau ataina, koe ku poinia. Koi. O ku tau pehe ku hanga he teknolosia a whakatau ataina i tau tō. Ne whakatau ataina i tau tō i matau, ka ne puke tau tō whabopulai i hema. Pako hina ka noa ke tau manatui. Ku rea koe he taimini me api ni, o ku osi mauia he satellite, o ku mauia he frequency, o ku mauia he ene forward koe he interneti. Koe mea kotoa pe o ku ke tohi, koe mea kotoa pe o ku ke lea aki, o ku surveillance, o ku osi siofi pe koe ia, o ku kai pe toi hao mea. Ko mobile, ko whewheitu te ke tā mea ai, ko ki text o ku whai mea ai, o ku osi ilo pe koe mea koe o ku kai ke o mai ai, ai CIA, mo FBI, mo tau ACO, a tau tolu heni, o kumi whakahanga tonu koe i mau lao ke whai, mo rea komi ke whai, koe uhi ngā ka e orewa kua lao ngā i koe e he lao, ka kua si mau koe ia. Koi. O ku i kai te ke toi hao koe ia, o ku i kai ke toi tau ataina koe ia. Peka pau te tau hanga whakatoka ngā ia, hei kai rewa ke tau kape, mo tau aki taaki, mo tau rea kovi hange koe whakatapu, i he social media. Koi. He oku tohi ai. Hange koe tau tara noa koe oku tokai mananga e otu aki he fo i mea kotoa pe oku ke ngau eke. Koi. Koe interneti mo satellite oku na tokai mananga ke mea kotoa pe oku ke whai aki moho fo i rea mo feitu na ke tuwai mo mea na ke lomi, mo mea na ke whakatau. Oku i kai toi puri ha mea.
Aia koe tau pehe fo ke tau tau. Si, ika pe au ia mea, mare e maa hoki tua ki heo lo papatu. Oia. Ko hupe au ia ko au pe ki he toko taha ko ia i e-maili. Oia. Ko hupe au ia ko au pe i he toko taha ko ia i e messenger e ne Facebooka. Oia. Kai ke uilo e au ia, o ku alu e ku fo i kape ko toa pe o alu e a rekotia e ku kolomo e me ape a rekotia he satellite. Oia. Ko taimi koe te tapuri e pe me mamani koe ni, o ku osi rekoti e ta mea ko toa pe na e fai. Oia. Hange ini ko DNA ko ta no ko ke DNA. Ko DNA e ta whanga kui e ta hafe lau manu lau kilu i e kuhiri, o ku mao katoa ia i hota DNA. Oia. Koe mea ko toa peu ka whai, pa koe mea ko ka noa i he mahu inga, koe mea e kaha. O ku i kai toi asi mo oni mai ha mea ia he miitia wha sosiare koe ngahi atape. Pa koe mea ia ke tau hanga ilo. Pa koe mea e kaha, koe ngahi atape, koe ngahi images, koe ngahi pictures pe, koe mea koe kapau koe pehe, koe reality, koe mea mo oni na e hoko ia he. Fou mai ia i u i misi, mo u video, mo u text, mo u haa, mai a koe ka kita ke te lauku o si maa furi mai e fo stage ia. Pa ko te hanga he koe kita o te pehe e kita koe mo oni ia. Lo papa atu kita. Aia ko kuhinga e ku tātā noa pehe ke tau i loi, o ku toi hanga pe he mitia whaso se are mo e teknolosia o lohia ki i tau tolu. O kune toi hanga pe o ave ki tau tolu ke tau mama o mehe mo oni, o kune toi hanga pe o ai ke tau ata aina mata o ka tau pōpula i hema. Pea ke tau hanga i loi, koe satellite mo e mitia whaso se are mo e interneti, mo e mobaila, koe umea kau hange ha u otua, i e uhinga koe ni, nau lawe kei. O ku nau hanga rekoti ai fo i mea kotoa pe o ku ke whai. Ka koho tuku koe ho mobaila pe he koe o koe ke ilo e hataha. O si ilo e nau toru koe o ku nau whakarere ai u application he mobaila, ho feitu ke tu uai. O si lava pe he kai min ke hu mai toka taha sio mai mea whaita ho mobaila ki ho lue holo. Pa koe mea ko whie taratara no pe he ke tau tokanga o whamai o ku ikai ko koe pe moe o tua ko koe pe moe toi ngahi o tua fo o koe ni i he teknolosia o ku ne iloia mea lahi pe koe mea kotoa o ku ke whai. Pe ka pao te tau hanga whakatoa ngai koe o tua e ua o ku ne hanga siofi ki tau tolu. Koe o tua o Sihova o ne tokai mananga he mea kotoa pe mo o tua e satellite mo e teknolosia o ku ne ilo ai feitu ko toa pe o ku ke iai. Pe ka pau kai ka mo paila, te ne ilo pe a koe te al mo ka ti o whakahua tu he, pa ke he kai pasi he. O ku ikai pe ke toi pūri koe. Pe ka pau te tau mahu inga ia ai, pa tau tokanga ke ai, tau whaka ehi he hua whia mai o tua ko Sihova ke he tau ngai to onga. Tau whaka ehi he koe tau whaa inga halo koe ni o ku rekoti Amerika, koe fufonua ne mau katoa o kau taha interneti koe ni me satellite. Koe alatu ki, au whai ki tā noa koe iaka whakafoke atu e pureiko. Koe alatu ki Washington DC ki Human Services koe aia ke he welfare koe ai White House i he hiva whaa o whai appointment ni ai moe. Fefine na whiri mai e Clinton, President Clinton, ko Sharala. Pena ko ratu o tānoa eni ke mea ko eni. Hua tu au ia ke tupe ai fo i Department of Human Services o hanga mai ke White House. Pa ko hua tu ai ke au security e tolu ono ave au ki olunga. Alua tu au hua tu ke loki. Tamai he siana ai ko pita o ku ala Sharala ke Isleri whekai ki Nintoni ke alu ke Isleri kai o mai a pita ke mawhakata. Pako aladu ko ia tamai pita. Ko loki konferenisi ko e nisi ua o ku mea whaita mo mea oti o whakaongo ai tapa ke kehe. Peke ke ilo ko ho orea
mo tango tu fai ka I ko me he me o lunga me lala mo hafua pe ko me e taha tala mai lewa e ia o ku ka ilo ko e hosi e fiha I tonga Koia. kai ke mahina fo ka te au pura iko poko ha e fehu ia e ofisa ko e ni Koia. tama e o ka ilo ko e hosi e fiha I tonga ko kani ko ha mahuinga ho fehu I mai poko e hosi e fiha I tonga ko ke mahuinga ka te au poko e hosi e fiha ko ha ne feka waku me ta whakataha Koia. tala mai lewa e ia ka te au siwa ko ku uhinga ku fehu I ke ilo ko e mea ko toa pe I tonga o ku ilo ia I Amerikin mehe satellite ilo ka toa lahe hosi tonga ka ku o mai ko ia ke mahino ke whakamama whae poini o ku ikai ke tau ataina kakato koe ka mea ko absolute freedom Koia. o koe ka mea ko absolute right ko o tau ataina ka utoa iai ai mea ke tokanga mo ke ai ke toi tau ataina moe pe aku toi iai ai via o ku toi tau ataina lahe ngea koe me o lunga koe o tua I e tau tui ko Sihova sa pauti pe ko Amerika ko nau tau nau ilo ka toa mamani whakafo ke ai pureiku E ka mahuinga poki ho lawe koe nā he koutui o ko waipe tau ki toko si koe ke lau tokanga ke ngai ume a koe lawe ki ai a e te text a e te emaili a e mea kuterea ki he whanki social media pe a koutui ka pau pehe a Amerika ua noa o tau purea ngai pe koutui o koe ke puli ngai nā nunga horo I he ngahirea ku tau whai ngai umanga ku tau whai hono puke he purea ngatonga hawe pa Io, koe ta whake mai e pure iku, koe poini koe ua ko atu koe ke tokoni ke tau whaito o ake palopare mai o media whasosare mo e teknolosia. Koe mōlare pe koe lotu pe a moe ata mai. Pe a koe ku tokoniu pe heni. Tala noa ki ho whanau, ke nau urunganga rei he media whasosiare. Ako naki maupe ki ho whanau, ke lea rei I he media whasosiare, ke ne ako, hange koe ako naki koe ae, ako I mai, ke ilo hoku ngahi aho, Yange koe tāno ka paula, koe ngahi mea o ku lerei, koe ngahi mea o ku man merie, koe ngahi mea o ku tāu, koe ngahi mea o ku whaafofa, koe ngahi mea ia. Koe ku toko nia, tāwangi ho whanau, ange moe ves whaufoku, a paula koe, ora apostol. Koe ke mau ke vai moe vesi, ka kou manatu I lerei peau ai kupuirea, ngahi mea o kau,
ko ngai me ko no fo mo ya ko he media fa sociale mo tau lo au Koia. ka ha ku le au whakaanga ka ha ku le au whakauhinga ke mau pe le le mo fa mo tau mo man merie o ana aku kape kovi pe te tau lau pe te whakamau lau pe te taaki hata Koia. he koe mea ia ko o ku whai koe he media wha sociale mo kau tala noa politiki o aho ni o ku i kaike nau tala noa politiki Koia. ko mea ko ku whai koe tau lau whakamau lau pe mo tau aki taaki Koia. ko mea koe ke tau kamata tau wako naki o e to wako naki halai pe o e to wako naki ako naki pe koe ke tamasime taini alo unga lelei api ako he pasi i fe market ka ke whaka mamafa ki ai he koe mea koe o ku ua wha 24/7 ki ai e tau whanau mo ki tau tolu koe ki mo pai la mo ki lomi Koia. pa tau wako naki lahi rewa ke foi mea koe ia he koe palapare ma koe palapare ma whakaunga pe kumakatunga ia he mōlare pe kumakatunga e tau mōlare whakatonga i he lotu Mari. ko mea ke tau tawa ke tau whanau ko mea e koe ka noa ke whanau wako e lo au Koia. ka ta mea koe ni hei kaike ke mau ha tamasi mo ha taahi mea ko lo au o ku ke o ku whakamau lau mo tau aki taaki i he media wha sociale Ia pe ka kaia nei whekau aki mai whengau aki mai moau kau kai ko hakau student ai lo au he o ku mahu inga mea ko ia he lo au o kai ke ngata i he ku whai ako i mo mau kau whai ako mo professor nak fotu akau ka o ku toi ako naki e whanau ke tala noa le rei tala noa uhinga pea ngata pe ai Koia. ka aku ke whai pe he tālanga whalongolongo alo whai hau haka koe mea koe ke tau kanaki ke tau whanau ulo aki whenga i ke nau ulu nganga re rei pakapau e tala noa kowi mai hataha mitia wha sociale poroka atu tamate i ate toko taha ko ia oua e aike kamata ke ne ako hako e ai tau lau mo wha mau lau mo tau ataki Koia. he ko hanga e he ngahi mātu a o ai e tau whana wharea pe kua tau hanga e tau tolu ngahi mātu a o a koe e tau whanau ke tau lau whamau lau tau akitaki Koia. sai ko tokoni ko whai a kuia a koe e tau whanau ke tala noa uhinga pe angata pe ai Koia. a koe e tau whanau ke whakaapa pea oa e kape oa e anga kovi whengai mahu inga ke ulunganga lelei i e ene ki pesi mahu inga ke ulunganga lelei ka kau ki hakulupu he Facebook he koe ngahi mega ki tau lava tato ta ofi kau ke e tau whanau he ku tau kau mo tau toki ai sai ka koe mea reo koe mea hanoa mea whakaula ke ulunganga pea moe matunga he mōlare o lotu moe tau mōlare whatonga wha i ka vei koula ako naki e tau whanau he tau lotu e whiawhi ke nau tokanga e mitia wha sociare a e nau mea o kwhai ai tau lea mau pe tau lea mau pe ke tatangi ho nau teringa ka pahe kai ke nau wongo he ahon te nau wonga pong he kai ke more tae aonga Koia. mea hono wā koe whakauhinga whakaata mai koe paraparema ai a koe tala noa tae uhinga tae ata mai i he media wha sociale a koe e tau whanau ke tala noa ke ne ki uhinga ai ke mahina pakapau o kui kai ke ne lava pa i kai ke tui ke hata holo mui ki mui Koia. a
ko i ke oa e tau lau uhinga, ka pau o ku tālanga, dialogue sai, conversation sai. Ko ne alo pe koe me a ke whakawhekiki ki he tau lau wha maurau, a e nia ko ne kapa e tau media wha sosea. Ka mea kou wha mamahi ka te au pure kou whaos. Ko e tau toi hanga tu koe, a tau tolu koe mātu a mo e kau whai kau, mo e kau wako. Mo hai fua o pou pou i e vare. Ko ne alo ku ia he toi tapu, e te vita mo Solomone koe vare. Ai mea kono whai koe o kou karanoa tau ki ai. He koe wharea koe ai filosofa karisi. Isa koe filosofa loma ko Marcus Aurelius nai. Hoko ko empola loma nane pehe. Koe vare isa. Ko ki tau tolu kotoa, o ku malawa ke tau whai e tō onga whakavare. Pe koe tau tōno no. Kātoa tau tōno. Pene pehere o. Sai, o ku tono no pe malawa e tako to pe ke whai e tō onga whakai vare. Ka, koe vare, o ku tau whai pe e ia tō onga tatau. O ku malawa ke tau tono no o vare, ka o ku malawa ke tau to e foki, o no fo mao ia i urunganga le re imu ata mai re. Ka, koe vare, e hoko pe a no whai pe mea tatau. Na koe uhinga na koe tau anonga ai ki he vare o tau hoko koe mo whai koe he media whasosare. I he lawa Marcus Aurelius, koe mea eo kui koe vare. Pako whaka apa. O koe ke uhinga koe ata mai mau whaka natula ko ku uhinga koe vare i he whai aianga o ku vare mo e tō onga o ku vare o ku hoko ai ngahi palo pare malahi. Pea koe tau whatongia, whakaako, whakalotu, ke tau tuu kātoa hake, o ikai ke tau kawe i o whakawhekiki i a ngahi o hinga, pea kai ke tau whakawhekiki whakapolitikare, he ko au o whakapāperiane, ka tau tuu hake o tala noa, ki a ngahi mea, e tokoni ki tau tolu, ki e tau tala noa. Pea koe tau whatongia aia, koe mea eu teke he lo au, koe teke ke tau lava, o ikai ngata he urunganga rerei, mapure i ho tau urunganga ka ke tau tala noa rerei. Whavoki au pureiko. Malo pito, malo fesa, pea ko tui koe, ko tatau pe foke tau ngai fukunitia, koe na mi lo au, tatau pe mei heni, ki pokama le tio, te whenga mau pe ke hau e ngai lea mo mea o kai ke te fu mōre o to te mi ki toi tari atu mo whakawhiki ki atu a ngai mea koe a pea koe hae lea o koe whai aki pe te ilo pau o tatau ai pe ka pau mo whai whakapolitikare koe pe koe whai whakapolitikare koe o kui kai ko hinga koe whiri mānako ke te kau ki take tatau pe ke programa o la au mo ta toki programa le te opo ni ko tu pe me o ko te whakakau ka mo te ilo pau o kungari te tuki ai pe a e fe ko ni ngai u le mo ngai u talanga ko fai me pa ofesa to ka so siwa la ftani pe rohi apita pito pe
kai ke lawa ia whakamao popa te tau pi Polkalama koe ni. Ngai mea lai ule hanga to hulu nge koe hae ngai tu whakalao ki tau ataina e te rea ta taki ki tau tolu ke hawa historia ka euhinga a hono whau e koni stutone mo ka asia ai kupui e ito o te mokalati ai tau ataina ki e te rea mo e te tui. Ko tau tala noi e tau walu fitu nima. Tau sio ke kakapa mo e sio mamao. Me hene a fio sias tupo uaki. Ai ni whenga ke tāke ki na mai, ai nofo wheo fofani, tuku ki mui, ai ngahi tau whehia, mo e whakawhawhai, he kua osi e tau whakawhonoa, tau e tolo noa. O whahau e koni stūtone. Awe ai whonoa ki lang. Tufa e kere kere. Nai kai ko whakahoko e ngai uulelei o ke o kawai ko ni stūtone. E ngā ke to e whai hano sauni. Na ko tita wako ai. Pea ko hanga hai parofesa se afko ni hulu ki tau tolu. Ke ngai o mea te tau lawa. Ke whakasi iange o ngai tau lawa o whai ngai social media. Ta ke tau ilo pau. Ko tau ataina ka kui ai a hono a whatongia. Pea mohono responsibility ko pau ke tau hanga o respect. Ta ko tuka kato ai e ngai whamataro whai e whiawhia koe ni. Ka ki mua ta osi e ta Polkalama ko ka mataro mai ta taimi e parofesa. To tukat ka ni koe na waha mea koe tokon ki ai. Ka tāpune ta Polkalama e whiawhia koe ni. Pito, ko o ko ufa malo lahi atu i he whainga maare koe ni lawa le ta Polkalama. Ko tui ko ta Polkalama whao sen ke tau ni ka tātou ki sio e tau who'ou. Ko ngā toi ngā whatongia atu i he tau ni me he tau lo au me hen. Ka ko ufa malo lahi a te koe i o mai e kawe inga koe ni pia moho ngā e whehu i pia mo e tānaki. Ko to atu pe e ku tānaki whakaosi e pure iku ki e ta kawe inga ki mua pau tatau atu he. Ko o kai e rea e tangata filosofa si aina koe ko Confucius. Pea pa ko hanga mau pe o ai ki he puka e ku manatu i e taimi o kou hopo mai ai ki he media whaasosiare, he ku tau ngā ue lahi a ki whoke media whaasosiare, Facebook apa moe, YouTube ko i ngā koe tau ngā ue koe ni e tau wako online i wahao pe alo au. Pea kua pau ke u whetau laki ai, pea moe kakai ke heke me tonga, he rea moro ke heke, kakai ke heke me ngai whanua e Pasifiki pea momuri. Pea ko manatu maubegi he kupu i rea koe ni ke me hanga o tataki, whamolare ang, ai filosofa koe ni ko Confucius, whakataha mo kupu i rea koe a Paula Apostolo na kutanga noa ke ane nai. Pe ke tau whamanatu eni ke he tau whanau. Whamanatu ka nau tolu. Alo maubegi he Facebook a mo YouTube koe ngāhi mea o whaka ofa, ngai mea aku lelei, ngai mea aku tau, ngai mea aku man merie, koe ngai mea ia ke tokanga ki ai. Pea te tāna ke lewa ke te whanau. Ka pau ka ngai mea o ku alu ki tua mehe o mea ko ia, oua na ke halake. Koe tāna ke ka Confucius o ku he e ku puka e ku manatu ma upe i he kaimi o ko ngā oe ai he Facebook a mo media whasosiare. Ko ene pehe. Ka tāna ke ware taha mo e poto e taha ko e ware i e ua. Ka tāna ke poto e taha mo e ware taha ko e ware i e ua. Pea ku tala noa lahi ke a Solomone ene ngai toi. Ko toi wa Solomone, ta wo lau ia, pe lau ke tau whanau, nofu pea Solomone he poto mo e ware. Koe mea ia ke tau tokanga ke ai he ahoni, he o ku whonu e mea ko ia i he media whasosiare. Ka koe ku manatui maupe ai kupu i rea a Paula,
makupuile Confucius e tai mo ko ngā ue e Facebook a pia mo media fa sosiale pe ko YouTube mo Twitter mo hafu kai ke preiku ko e ngata anga e whaua pe ko ofa laiat ke te koe mo lang toto mo family ko ofa atu ki tonga ko toa pe i senena pe nau tolu nau mea mai mea to e tapa i maman wha maaloat ka nau tolu nau hanga pe o wha mafola hanga tonu e ta prokalama i he tau media wha sosiare koe ni me he lo au o ko wha mafola video atu ai mo audio ka pomotok fie mea mai o sio ki pesa e lo au i university o kuiai pe mo ngahi pesa e lo au o ku live lo atu ai kuiai pe mola i ka ko e ai e pureku ka koe whaahinga ini na nau kau mai ki lafo mai pa kou whamaro lahi atu ka te nau tō. O kou ofa lahi atu e pureiko pia ki sene ko toa peho eiki ka maa whoke kau tai whanua me whare matapure me kau taklot ai ngai mātua pia mo e kutala monua atu ki he tau teuteu Krismasi alo i a Prinisio e langi pia mo e tau who'o monu ia. Pia tau kau whakataha whaosi aki, tau kau whakata o tau piki nima, mo tau piki uma, i he tau, ako ne kina e tau whanau, ko o sto mui e kakai lalahi i a pureku, Ko kakai lalahi e nai au na o tonga ke i he media whasosiare, koe ke te lava whakapoto e ka nato, Tau whenga ia e tau whanau, ke oa na nau fōhake he hala ko ia. He moone lau koe te lau e taha mākus arolusi ne pehe. Koe mea kou tau ke ne kina ke tau whanau mo tau tō ki a ki nau tolu. Koe mea pēa te nau whai mai ka te tau tolu mo i whonua i he kahau. Tau hanga o whawhe paki i. Ka nai a tau ngāi tōno no i e media whasosiare koe tau te whare mai ahoni. Pe tau wheinga. Ve teki e tau foi tōno no koe ke hoko ko mea o kulelei tau wha ofa pia man merie. Koe ai i whono e fitu e lo au. Kau whaosi ake. Toi tānaki mai moia. Oku pehe ai whono ulo aki. Kapu ke whakawhe kiki moata hape te ke tau lau moata. Ua, tala noa uhinga pe moata. Tolu, whaka apa e toa taha uke tala noa moia. Pe toki hoko toa e whaa ni maona moia hafo. Ka kou whia atu pe fo i konga e tolu koia. Ua ki tapu ke tau lau, pe te whakamau lau, pe te ke taaki, pe te ke whakawhekiki moata. Ua whaapa i e me uhinga. Tolu, whaapa e toka taha kurea mai. Ko o whalai atu pureiko, ta tau atu, kai toki wakai o tau e whe. Maro. Maro pito e Professor Kakuti ko la walire ai pe tapo po Krismasi, pe hanga mea na ke lawe ke ai ko e whakaikui koe tau pokalama ke me tau retio. Tau maloloa ke te ue Krismasi, te tau tata whasat penga i pokalama ka hoko, alawa pepe tau ki i ongongo, ka koe uho ene tau pokalama ko whakaosi i a haponi, ka tau toki waka i ai ho tau kawa ki he tau. O whatkari koe Professor pe kalusea i whanau, mo family piki ken pera, pepe foki kau tangata ma kau whiwhine, unau pumai. Whatongi a wahi koe ai University Law. Tako lava ia o whatongia ke whiafko ko au Sreti Tabuki pe foki ke a Professor toke tanga sosiua te tau tata he whahinga polo kalama ailo au katatoki sio ki ai mo tau talano ki ai Professor ni ke tau wafe Malo pito Professor ofatu